Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. So today we're gonna do a spend the morning with me. So ek is nou tans besig om my kamer skoon te maak. So let's do it together. So ek het nou klaar uitgevies, ek het nou afgestof en nou gaan ek gou mop. So nou mop ons gou. Okay, so we're gonna start with skincare. So face cream, eye cream, and face serum. So dit is die lippengoed wat ek ook gebruik, wat ek ook die lip jelly by Mr. Price gekry het. Hy het nou al 2 keer geval al. Maar anyway. So dit is ons skincare. Ek het met op nou en my eye cream geval so. En nou gaan begin met face cream. Kyk in die speeltjie agter julle as julle wonder waar toe my oë gaan. My gesig is gaan deesdae through the most. Klompies is en goed, maar nothing lasts forever. Ek was gisteroggend live op TikTok, gisteroggend. En maar my live het net skielik gestop, want ek het uitgeloop en toe was Chelsea alleen op my live gewees. En hulle het nog gevoel sy is under 18, maar hulle kan sien het is my live. Anyway, toe het ek nog gepraat van nie, of ek was besig om my klere in my kas te pak, ons my kas het gister gekom, my kas en my chest of drawers waarop julle nou huidiglik staan. So ek gaan vir YouTube nou kyk 'n little tour gee of 'n tour van my kas en hoe het gepak is en alles daai. So ja. Serum. Ek
besef nou eers my klip en my face roller is nie in my room nie. Oh, waar is het daar? Of sy het dit nou weer gesteel. So like it. Okay, so toiletries doen ons roll-on. Die ouderenspray. In die vanilla spray. En for lotion, Nivea. So we're gonna do that. Okay, then you just pak ons glas goed weer weg. Okay, now for the little tour. So hier het ons toiletries. So ek het my perfume, roll-on, body mist, die ouderenspray, lotion, razors, my brille, Jason se briefie, my kous, my kam, pom-poms, gel, sanitary pads, perfume, face, skincare, perfume and everything. Dan het ons underwear, dan pyjamas en nog sokkies van my. Hier het ons toppies, kortmouw toppies, summer t-shirts en stuff. En dan die laaste laai het ons like langmouw t-shirts en basically winter t-shirts. Maar hier is 'n paar kortmouw t-shirts tussenin, want hier was nie meer plek in gewees nie. Maar ja, dan hier het ons nou blazers, die hang goed basically in hemde. Dan het ons my jeans. Hier het ons tops, wintertops, jerseys, alles daai. Hier het ons summer clothes, het gaan tot daar agter, al my somerklere, rokkies, shorts, skirts, nou nie die skirts, rokkies, shorts, swemklere, en dan in die laai, een van die laaie mos nou, my summer t-shirts, so ek gaan vir my vacuum bags koop, en dan gaan ek my summer clothes in die vacuum bag sit, want by my oma se huis het ek nog winterklere wat nog moet na huis toe kom en het raak nou winter, so dat ek plek kan het vir dit. Dan hier het ons skirts, hier is nog plek, maar ja, so die skirts. Dan het ons hier broeke, die is like, ja, pants, daar het ons sweetpak broeke, die is, wat is die? Oh, ook 'n broek, ja, sweetpak broeke, en dan die is empty, dis die laaste rag, hy is empty, hy is net missies in, en dan daarbo het ek skoene in, my heels, en dan is hy net my rugsak en stuff, en dan shoes, en dan daarin is ook nog skoene wat hy is, like my tekkies, my everyday shoes. Yep. So nou gaan ons gou vir my klere uithaal. Dan kom ons gaan met die val tracksuit pants. Dan vir 'n t-shirt gaan ons nou kyk.
ek het 'n fout trackpants. So. Eens kyk wat sy vandag sê. Ek het gister my klere gepak, so ek is nog confused oor waar alles is en ek weet nou nie actually wat die top ek soek nie. Maar dit is 'n bietjie chillies beter, so. Ja, die top het ek nou gery, het ek 5 jaar seker nou. Van hy kom in hy blou broek wat aan die kas gewees het. Maar die top het nog nooit reg gesit nie. Hy hang nog met sy prys in. So I don't know, miskien moet ek die top try. En sit. Eens kyk nou. Okay, so we're not doing this. In actual fact is hy nou 'n klein. Let's try again. I'm gonna do a young boyfriend's fiance's t-shirt. So it's currently 09:35, 25 to 10 in. It is basically klaar. Was oh shit. Ik kan het niet spelen. Just gonna put on our eyes. Die mensen vragen letterlijk voor mij op TikTok waar ik die ballen gekocht. Like, ik het nou op een keer gezegd, het is zinballen, maar dat is zeker die frame wat voor mensen uitgooien. Here we go. So ik ga het met grappie en nou vast. Ik loop nog haar wel vast, maar my hair is going through the most. So ja. Guys, dus net alles weer weg. Lappen goed samen met my Chelsea's phone. Ik zoek net sokjes om aan te trekken. Dat moet even uitkoud. Okay, now it's time for breakfast. So nog. Dus gezien steak eat me. Only 2 stukjes hoor. I'm gonna eat that. Maar ik wil het nog niet in een bordje pakken, dus ik ga het net overnemen. Bordje in, very small. En dan ik weet je wel dat die saus gebruiken, maar die is baie lekker. Op vlees het je gebruikt, maar vooral op je steak. Stunning. Jy doen dit. Gewoonlik maar gooi jy die hele pakkie in 'n pakkie in en maak dit warm in die microwave. Maar omdat ek het nou alleen eet in die huis in, gooi ek net elke keer so 'n bietjie oor iets wat ek wil eet. So ek maak hier die hele pakkie warm. Want ek kan nooit te veel eet van die nie. So gooi op mense, gooi op. Pop foam in the microwave.
Vandaag gaan we weer wys van julle wat wonder hoekom het ek nie my ring in nie. Ek is in die huis. Ek sal dit elke dag in. Cause elke dag alleen moet in die huis en kyk TV. So, dan sien nodig hê en dan as ek in die huis is, dan was ek skorrel goed, ek mop, ek gaan te kere, so ek wil nie my ring spoil nie. So ja. Ik heb nou gecontempleerd of ik nou die skorrel gaan afdoen, nou voor of nadat ik ga eten. Nou smaakt het klaar. Dan is het koud. Then together with this, gaan ek grondslaatjie, maar ek gaan nie al die blare eet, dis so ek gaan het uit. Do not want all of that. Let me go and see. How's the cucumber? It's currently 5 to 10. En 10 uur begin die hofsaak van Jocelyn. So dit is wat ons kyk deur die dag nou. Look at that bite. Sweet treat vir as ek al my kos op eet.
Gente, tudo. Quem não vem do Jorote, eu. I'm recording a YouTube video. Hã? Record the YouTube. Get tested this April at Specsavers and we'll give you a free optical frame up to the value of 1,000 Rand. That's right, get a free frame up to the value of 1,000 Rand when you purchase a comprehensive eye examination at Specsavers. Book online at specsavers.co.za or visit your nearest store nationwide. Early detection is key. Get tested today. Specsavers for affordable eye care and a whole lot more. T's and C's apply. Take it from me. That's what fuck you. Okay. I know I'm a few minutes early. No problem. It's a habit, my lord. Yes, Miss Murray. Thank you, Lord. Lord, I understand that you requested a roadmap, if I may call it that, for the way forward from the state with regards to evidence that we still intend to adduce. My lord, I'm happy to say the end is in sight. We do intend to, however, call Captain Lombard back to the stand. He still needs to finish his evidence in chief. My lord, he still needs to deal with the investigation that happened subsequent to the arrest. I estimate that might take half an hour maximum. Then that would be his evidence in chief, subject to cross-examination thereafter. My lord, second to that, and in the evidence of Captain Lombard, we will also be adducing the evidence of DNA analysis reports. There are 4 of them, and the defense has copies of those. Then, secondly, I did, in light of this Honourable Court's ruling on Thursday, do a transcript of the statement of Mr. Van der Rijn, Exhibit JJ. That document was sent to all parties involved. My lord, subject to any amendments or corrections or input from any other Morris. So dit is my oggend, dis nou currently 10 uur en die saak het nou net begin, so dis wat ek nog verder van die dag gaan doen. So I hope you guys enjoyed spending the morning with me. Until the next video. Don't forget to like, comment and subscribe me. See you guys next time.